Yuda sing ditembangi serang mimi Yuda mimi tuan rumahnya di dalam Minesa sarang majikan tuan gede Mama Nesa sing ditembangi sampun lali sarang wong drama Yuda gede minangkane masih mohon Mama Ramadan bos tambang sing ditembangi ya sedep raut sing duwe laut Mama Ramadan sing ditembangi Mama Ramadan bos tambang dewe sing duwe laut sing ditembangi aja lali Bibi Yuda Mama Ramadan gede Mama Ramadan sing paling sayang dewe minangkane bos tambang sing ditembangi sing duwe laut bos tambang dewe sing paling dewe sareng majikan tua Mama Nesa sing ditembangi ngiling Mama kadele Romi kang di bumi alam hari manusia mah ora wisesa bos tambang sayang Mama Ramadan sing ditembangi sing duwe laut aja lali masahabate Mama Nesa paling sayang dewe majikan tua sing ditembangi jalan-jalan Buddha Yuda Papa Yuda dewe mimi tuan rumah sing ditembangi Mama Ramadan sayang bos tambang matur kesuwun bos tambang sing ditembangi bos laut paling sayang dewe Mama Nesa majikan tuane bos tambang matur kesuwun Mama Ramadan sing ditembangi sing laut bos tambang paling sayang dewe Mama Ramadan paling eman
tambang paling sayang dewek sida laut sayang. Bos tambang paling sayang dewek Mama Ramadan sareng Bunda Yuda gede. Mama tuan rumah mimi tuan rumah Mama Ramadan paling sayang dewek pinangkane bos tambang sing duwe laut paling sayang du bos tambang paling sayang dalan-dalan ibu Yuda Bunda Yuda sing ditembangi sarang Mama Nesa gede. Mama Nesa paling emang dewe Mimi Yuda paling sayang dewe ibu Yuda sayang ibu Yuda sing ditembangi ibu Yuda minangkane mimi tuan rumah dewe Mama Nesa sayang bos tambang sing paling sayang dewe ibu Yuda sing ditembangi mimi tuan rumah paling sayang dewe ibu Yuda paling emang dewe ibu Yuda sayang Mama Nesa matur kesuwun ibu Nesa sing ditembangi Bunda Yuda sayang bos tambang ibu Yuda ibu Yuda ibu Yuda ibu Yuda majikan ibu Yuda sayang ibu Yuda Mama Nesa Mama Nesa Mama Nesa Mama Nesa majikan tua Mama Nesa sayang majikan tua Mama Nesa kesuwun Mama Nesa Ladala kumamani kumalancang salah sewijine pemuda sing bakal tolong para kadang bilangeran aja nagang sing ditinggal kari ana cerit-cerita manusia ning coba kana tolong aya dene kin tukang adol obat njaluk tolong-tolongan Nusa iya ana paragane seliramu teka mari ngadepan isun kita pengen cukuan pengen apa dudu samsurong bungkus ladala dene penjalukan ragane siraya iya lamun bener-bener ragane sira pengen jalukane kuwen tapi isun duwe jalukan kelawan pisyarat maring ragane sira iya jalukan apa tolong hajatane bapak amta jaluk dilancaraken siap lamun rong bungkus metu mah Wes. tekamanaken rong bungkus bae penjalukane iya karo amplope ku kosong tan isine sing ana isine sing abang-abang pirang lembar penjalukane sira laka-laka ya loro oh ya wis yen kun penjalukane sira mangga jumponana iya. Wah kita ada makan alon disit kair tentene penjalukan bocah pemuda mau iki ora semata-mata iku tanda kelawan isyarat saking cejalukane pemuda mau sindi babanda yen kon penjalukane bakal tek sempurnakaken ragane sira pemuda mau Bapak Amta Ibu Oka jumponana penjalukane
menghormati majikan tua Mama Nesa. Hormati sedulur sing besan Barang Mama saya Ramadan bayang. saya Bos Tambang Sing Laut Mama Nesa. Ai. Ada bangan anak. Saya kagum Ibu Yuda sayang majikan. Barang majikan tua Mama Nesa. Bos Tambang jalan di maning Bos Tambang Sing Laut sayang. Kendangnya. Hormati penjaluan majikan. Hormati sedulur sing jajulang pereng. Bibi Nesa sayang. In awal jadi bayangan Mama Nesa. Bengi Mama Nesa jadi impian Mama Nesa sayang. Pamaling bengi jagat udan Mama Nesa. Hati rindu ora tegang. Bapak Meian sayang. Ayah di dalam majikan. Bapak Ian sayang. Bapak Meian sayang. Bapak Ian. Bapak Ian. Ibu Yuda Ibu Yuda sayang. Majikan masih. Bos Tambang di dalam dimani Bos Tambang Sida Laut. Ibu Yuda sayang bareng Mama Nesa majikan tua. Mama Loha. Mama Oka sayang Mama Oka. Bantal guling sing jadi batur sepi. Ayah majikan tua. Sing nyakseni nangis ning tengah. Roy. Mama Oka sayang. Ning pikiran gedir ora karuan. Dobak kenin Mama Nesa nyandang kasmaran. Rintik udan obisik kadai. Arah hati sing lagi kesepian. Hati kelayu kebayang-bayang. Musim udan jadi kembang rindu. Ibu Yoka sayang Beoka. Wis Mama Nesa kesuwun terima kasih. Ladala apa gini sing burung dicimponi penjalukanan. Nusa, tolong saya mana isun Nusa. Apa gunung? Amplopana isun. Lamun ora dibayar amplope apa si bakal tumati. Bakal tegawe ura-ura Nusa. Ladala ayo dicandang diserdagakan. Hadirin pemirsa penonton yang berbahagia, akhirnya acara demi acara telah tuntas dan berlalu pada anda sekalian. Maka acara mimbar atraksi tidak dapat bisa kami lanjutkan kembali. Akhir kata, bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pramias Putra Surti. Bye bye.